Wena wabhala? Kulungile-ke, nxa labhala ngalinika umsebenzi libona ukuthi liyawubhala. Libona ukuthi liyabhala idate leyana ebhala ukuthi kumele liwusubmithe ningakafiki. Lingavula isidlule aliwutholi, uzakwala ukuthi kulivulele. Libe lokhe lisithi, I can't log in, I can't log in. Kuyabe sekuvalile. Angisho? Yikho lingaphiwa umsebenzi, libhale masinya ngoba kuzagijima kulivalile. Alright. Kulungile-ke. Ngifuna namhlanje-ke esindebeleni khangele njalo ulimi. IsiNdebele siqakathekisa ulimi ngoba nxa sikhuluma esindebeleni sisebenzisa sithi lulimi. Siyakhuluma ulimi, siyabhala ulimi kakhulu. Lapho esihamba khona sihlangana labantu kumele sibone ukuthi esikukhulumayo ngesindebele kuqondile. Asikhulumi isindebele singazwakaliyo. Angithi siyezwisisana? Ngiyangizwa? Sezwanani? Kulungile-ke. Ngifuna ukuthi ngizalinika umutsho. Lina bese lingitshela lichaze ukuthi ngebala elilodwa ukuthi nxa ngisithi lo umuntu wenza lokho, ibala elilodwa elitsho lokho yiliphi? Ngingalinika ngithi isibonelo engingathi njalo ngumzekeliso. Ngesithi nxa umuntu esenza ugwalo wenzani? Ugwalo siyalwazi? Yalwazi? Ugwalo. Meli, into otwala ugwalo, awuyazi? Kuyini ugwalo? Kuyini ugwalo? Michelle, ugwalo. Kuyini ugwalo? Kaze lizwe ngingakhulunywa ngogwalo. Ufundisa. Kulungile-ke. Ngiphetheni. Ngiyakubona lokho engikuphetheni. Lokho? Kuyini? Kuyini lokho? Libhuku. Libhuku. Kuyini Meli? Lokho? Libhuku. Libhuku. Libhuku siyabe sesikhuluma isikhiwa. Lapha sifuna isiNdebele. Elinye ibala elithi ibhuku ngesiNdebele sithi lugwalo. Nanti ugwalo. Sithi kuyini ibhuku ngesiNdebele? Lugwalo. Lugwalo. Nxa umuntu eqalisa ufuna ukuthi ubhalela omeli grade 3 ebhala. Nxa umuntu esenza sithi wenzani? Nxa umuntu esenza. Ukuze kube nje uyabe ekwenzeni phakathi, uyabe evule wenzani? Sithi wenzani ugwalo? Ukuze kube konke lokhu uwenelisa ukuvula. Uyabe yenzeni? Bala uvule uthathe kumbe ngelesikhiwa kumbe ngelemetsi. Yebo Meli? Yebo. Bala ugwalo. Yabe? Bala ugwalo. Engakabali uqala enzeni ukuze lokhu sithi sesithatha. Hambani sithathe ugwalo. Uyabe elwenzeni. Uqale wenzani? Ukulwenza lube lugwalo. Uyabe senzani? Yebo. Yebo Michelle? Uqale wabhala ebhukwini. Uqale wabhala. Uqale wabhala. Ugwalo ungakalubali kungelalutho kilo, umuntu kumele aqale enzeni? Abhale amabala. Awabhale. Namhla njengakhonapha abhale ulimi. Thina nxa sesifuna ukufunda ukuthi kulani kulolu gwalo
siyaluthatha sesivula sesibala ngoba ubhalile. Uqala enzeni? Abhale. Yikho sithi nxa umuntu esenza ugwalo sithi uyabhala. Mbani ongantshela elinye ibala elitsho ukubhala? Yalazi? Uyabhala kumbe wenzani? Liphi elinye elitsho ukubhala? Ngelithini? Ngelithini Michelle? Sithi uyabhala kumbe wenzani? Alikaze lilizwe. Kulungileke. Elinye ibala elitsho ukubhala ngelithi ukuloba. Ngelithini? Ukuloba. Ye, uyaloba ugwalo. Uyathatha ipenseli le, ipheni le, abhale, alobe. Sithi uyaloba. uJerry Mdunguzo Uyaloba. uyaloba. Angithi? Ye. Yes. Asithi-ke liyake libabone, liyake lihambe kathi ngaphi laphana okubazwa khona, okwenziwa khona izithombe, bazi uthole nanku umfanekiso usenziwa izithombe. Nxa bezenza sithi benzani? Bathatha amahlobo sithi nalwana umuntu wenzani? Amahloka, izancele, ubone uyenze ucineni senze umvundla sekuyinyamazana. Uyabe wenzeni? Kumbe ubona ikhanda lomuntu kodwa uthethe isigodo wathatha isancele, uyabe senzani yena lwana? Uyabebaza. Wenzani Michelle? Uyabebaza. Uyabebaza. Very good. Uyabaza. Angabaza sesenzile isithombe. Sufica mbele ikhanda lika Mrs Daniel nantiyana. Kodwa lifana layo, kodwa lenziwe ngesigodo. Ubebaza, ubazile. Angitsho yikwenza umuntu. Angitsho ugogo wenza icansi. Ugogo nangu siyambona wenza icansi. Ibala elilodwa elitsho ukwenza icansi. Ngelithini? Sithi ugogo wenzani? Mel. Icansi. Uyalenza. Kodwa kulebala elilodwa lesindebele elitsho ukwenza icansi. Yebo Michelle? Ugogo uyathunga icansi. Ugogo uyathunga. Hayi, uphose usondele kancane. Usondele kancane. Yebo Mel? Yebo. Ugogo uluka icansi. Wenzani? What? Utheni Mel? Yekhuluma sizwe. Ugogo uluka icansi. Ugogo weluka icansi. Siyakwazi usebenzisana? Siyakwazi? Uyabe sesebenzisana ukweluka icansi. Liyalibona icansi nxa liseluka. Usebenzisa, uyahamba erenkini ayethenga imizi. Liyayazi imizi? Ngizaliphathela kwelindawo nditshengise lokuthi weluka njani. Angisho isigqoko ke kumbe amayembe enu, ama-uniform enu ukuwenza nxa umuntu ewenza siyathini? Wenzani? Uyaluka. Wenzani? Uyathunga. Yebo Mel? Uthunga isigqoko. Yeah, uthunga isigqoko. Very good. Usebenzisani ukusithunga?
Uthunga ngani? Ihali. Yebo, Michelle? Michelle? Ihali. Ulohali, okunye ke? Okunye kuyini? Yebo, Mel? Ngewulu. Iwulu. Isigqoko, Mel. Iwulu ayithungi isigqoko. Iwulu ngiyokwenza. Ngiyani, Michelle, iwulu? Yebo, Michelle? Ngiyakuluka. Yini uyabuselukani nxa usebenzisa iwulu? Kuyini okweluka ngewulu? Yisebenzisa ngokuluka. Uyabe selukani? Uyabe seluka ngewulu. Kuyini okwelukwa ngewulu? Kuyini? Angeluka. Inwele. Kuyini? Inwele. Inwele. Enje emasaluni bathatha iwulu baleluka inwele. Hayi. Asokweluka inwele iwulu. Hayi. Kathi wena ugqokeni? Mishela kunjele lokho okugqokile ugqokeni? Ngigqoke ijezi. Iyenziweni ijezi leyo egqokileyo? Yenziwe ngani? Yenziwe ngani ijezi? Lawe Meli ugqoka ijezi yenziwe ngani? Ikhangele. Kuyini khonokho kwenza ijezi yakho? Kukhangele kuyini? Yebo Meli. Yelukwe ngani? Ngewulu. Iwulu ngiyokweluka ijezi. Kodwa isigqoko sithena siyathunga, sisebenzisa ihali. Ihali sisebenzisa lani? Ukuthunga. Ihali sisebenzisa lani? Meli belani? Yebo Meli? inariti. Lenalithi. Kuhle kakhulu. Okunye njalo kuyathungwa ngomtshina. Angithi loba sithunga ngomtshina silehali lenalithi. Meli susiyanga? Uyangaphi Meli? Ngifike natha amanzi. Meli akume siqede isifundo ukunatha amanzi akhe. Hlala phansi wena. Uzanatha siyaqeda kathesi. Ubuyekelela umnatha ungakabuyi. Ngiyakubona usukuma. Hlala phansi. Asiqedise nini? Asitheni-ke sesisemasimini. Umama nawu uyathatha ikhuba. Sefuna ukukhupha lokhu okungafunekiyo ngekhuba lakhe. Sithi wenzani? Mama wenzani? Uye emasimini, khuba selithwele, sefike emasimini emabeleni, nangu usebenzisa ikhuba. Sithi uyabe senzani ukusebenzisa ikhuba? Sithi umama wenzani emasimini? Yebo Meli? Umama uyahlakula. Ukuhlakula. Ukhupha ukhula alulahlelele. Utshani angabufuniyo uyathatha ikhuba ahlakule. Alahlelele utshani. Yikho yilulimi okumele silukhulume insuku zonke. Angitsho asoze siphonge ukuthi umama uyakhupha ukhula emasimini. Kuqondile kodwa sizameni ukusebenzisa amabala atsho into yona leyo, ukukhupha ukhula. Sithi umama uyahlakula emasimini. Angithi ukwenza izithombe, nxa esenza izithombe, ubaba ubaza izithombe. Siwananzelela amabala wona lawana atsho izinto ibala elilodwa eligoqela umutsho omude owodwa. Uyabaza, uyeluka, uyathunga, uyahlakula. Olungisa ukudla ke khathesi uMeli sengosefuna ukugijima sesiyakhangela ekitchen ukuthi sebephekile. Senihle ngalitshela olungisa ukudla sithi wenzani?
Wenzani? Yebo Michelle. Uyapheka. Ye, uyapheka. Nje vele abaphekayo ngobani? Ngikhaya mbani ophekayo? Michelle? Ngabo mama laba. Umama labo Lamankazana. lamankazana. Yebo Meli ngobani abaphekayo? Kupheka bani? Mama. Kanye lo mamdala. Umama lo mamdala ye. Ngikhaya kulo mamdala. Mamdala la uyapheka. Umeli uthi kuyapheka omama lamankazana. Wena Meli uyini? Wena xa sithi uMeli uMichelle. Michelle wena ke nje ungoyini? Ngoyini Michelle? Uthe umama uyapheka lamankazana. Michelle wena ungoyini? Yinkazana. Uyinkazana? Uyapheka? Yebo. Abangaphekiyo ngobani? Meli ngobani abangaphekiyo? Abafana kathi bona abapheki. Abapheki abafana. Abapheki Meli abafana. Bayapheka. Obaba ke. Ngikhaya obaba bayapheka. Bayapheka isithwala nesithebo. Babonde isithwala. Bayasipheka. Meli ubaba wakho uyapheka isithwala. Yapheka. Kwezinye izikhathi. Ye, khathesi labo lingeke litshone lingadlanga lithi ngoba umama kakho kulo baba ubaba uyapheka, abafana labo bayapheka. Kodwa umsebenzi wokupheka siwazi usenziwa ngomama lamankazana. Angitsho? Right, khathesi sigcwalise lapha masinyane isikhathi sethu sesisithile asisekho isikhathi. Lalelani la mabala ngizathanda ukuthi likhethe kiwo lithi lima pheka ye pheka thunga weluka baza chaya la yiwo amanye amabala engizalinika wona imithe nikayo wona namuhla lizakhetha kiwo la amabala. Kuthiwa abantu benza umsebenzi woku dash izigqoko. Benza umsebenzi wokwenzani izigqoko? Mabaleni la endiphewe. Yebo Mel? Ukuluka isigqoko. Wokwenzani? Wokuthunga izigqoko. Very good. Abesilisa bayakwazi dash izitina zokwakha indlu. Zenziwani izitina zokwakha indlu? Zenziwani? Zenziwani Mel? Izitina. Abenzani izitina? Ngisho izitina? Bayachaya. Ziyachaywa. Ngithe chaya. Bayachaya izitina zokwakha izindlu. Anti? Omama bathanda izivande zembida. Khetha kula amabala enguphe wona. Benzani izivande omama? Bayakuthanda pheka. Ezivandeni engadini yebo Michelle. Ukulima. Yeah, very good. Very good. Bayakuthanda ukulima. Ubaba ube isithombe esingumfanekiso wezinyamazana. Isithombe wenzeni ubaba? Sikhulume ngesithombe. Zenziwani?
Sengize ngathi liyabona isithombe senyamazana. Uthwele isancele, wenzani ubaba isithombe? Uyabaza. Ngithe usenzani? Uyabaza. Ye, uyabaza. Yiko wona lana amabala engiza kunika wona. Qondanisa ubone lizaqonda kahle ukuthi yiliphi. Bhala lona endaweni eqondileyo ulifake lona. Asikhayeni leli lokugcina. Ugogo dash amacansi amahle kakhulu. Ugogo amacansi wenzani? Yebo Michelle? Yaweluka. Ye, ugogo weluka amacansi. Ngithe weluka ngani ke nje? Sikhulumile la. Ngithe usebenzisani? Mel? Weluka ngani? Michelle ngithelile, ngithe weluka ngani? Icansi. Leluka ngani? Weluka. Ngani? Yebo Mel. Esawazi. Atsho ngithelile ukuthi uthathani. Engithe uthenga erenkini, alikhumbuli? Ngithe kuyini? Ahamba ekuthenga ugogo erenkini, sefika sehlala anabe. Unaba athini ke nje? Ugogo ufika anabe athi yebo Mel. Yebo. Unabathini Mel? Twitchy. Ye, anabathi twitchy. Abese seluka ke ini? Abese seluka icansi lakhe. Angithi ye. Yeah. Uye luka icansi. Ngalinika njalo namuhla umsebenzi lo lihambe liye ubhala. Siyezwisisani? Yeah. Sihambeni siye ubhala. Khathesi sesiqedile isiNdebele sethu. Yathi ngibani lo osengenile? All right. Sesiqedile khathesi angitsho. Bye bye. Sesihamba manje. Bye. Bye bye.